trau thla ni somni sang ni somni paruk tho tran ni kan lo thleng ve le ta a tun tuma po hianin Gulf lam thu thar Middle East lam thu thar te kan ngai thale dona khovel mi pui ngai chan me ka ni a tukin jing news a khan Iran US in biak na tur chung chang te le thil dang dang puan kan na ya kan puan man tak lo le thil thleng thar dang te tun tuma hian ngai thlak kan han tum le dona ni ole ngai thlak tak tak mai nan like le rep rep mai te ang hei ni zan lam news a kan lo muwa Louisiana papakhat chuan fa te ba ka no pangdang anin chunga mi akap chiam mai ne soyani a hei rap thlak khop maya Middle East Gulf bial in dona le thil thleng kan puan ma in hei hi toite in hantar lang ve lokila Louisiana papakhat chuanin chulni jingda rukvel khan in chunga afa te pariat aka phlum nia soi ani US a hian tun hna in ka na hathleng zo zowa chung jinga chon tu na mi hira phlak ber jinga soi ani Shreveport khwa Chulaya Police Department thupuang tu Chris Bordolon chuan aka hlum jinga hian anu pui ngei potel nia soi ni a afa patele fanute aka hlum jinga hian an tel ni in official te chuan an puanga kumthum matanga kumsom pakhat in kar ve kan ni Police Department ho tu Bordolon chuan silai keng tu hi kumsom thum pakhat mi Samar Elkin sania he thil thleng an hret vele police te tlan ngalin police te nen hian in ka nan nei police te nen hin in beya ama hi ka hlum nia soi ole thunai tu te chuan he thu bot selai thleng hian he tharum thonara phlak tak thleng chip chiar takin an soi lova Bordolon Police Department an ho tu chuanin he silai me ponara phlak taka hian midang pon lammi anin rul thom hriat alani lova pui khoina hi kumni chuang chunga US a silai manga in tha chonara phlak berle tha tamber nia soi ani bok Shreveport Police Chief Wayne Smith chuan he thil thleng ka mu hian soi tur ka nei lo ka hai cham ve ka ni ate makti na in ka khata chutiang thil chu kala mungai mi alovani ate kumsang le som pakwa khan silai me pu thu boya Elkin si police ten an lo hrem to a thu buai halo nei to nia soi ni a police chuan Shreveport khopui thanglam veng pakhata cholni jingda rukvela ni chu ma thil thleng ani thu soin poi khoi tu ina silai me pu lai hian nau pang then khat chu tu vera tang an juang thla nia soi ni boka an hliama wangin damdo ina en kol an ni bok Helai State Republican Senator Tammy Feld chuan nau pang then khat chuan kongkhar hnunglama tangin chuan tuma thi te hi mipa pathum le meiche panga anni tiin police officer pakha chuan a soibok Samar Skin le anupui hi hetil thenla hian an in thren me kania anupui hian a chuasan nia soyani tun thole ni hian ko ta in lan tur ko ta in lan mabak me kan ni silai me pu ma hian an nu pa in anin hial na sa hle nia soyani a hemi nu hian silai hi amet puak ta ni in thure tu then khat ta chuan an soi Elkin sian anupui nen fapali an naya abula om mei chedang anupui le fa te cholo po he in chunga lo om hi aka phlum nia soi tel ani bokani helai bial governor Louisiana governor Tom Arkanex chuan he thil thleng hi ka mu to zongjong le ka hriat to zongjong a chuan la ra phlak berti na soi hiala chui chian na chak taka kalpui turin senator chuanin Police Department tengen bokani State Police lam chuanin thalak video engpo information an nei piang te State Police detective ne na thelut ngal turin ngen nan ti chuak boka he thil thleng hian US adeng chuak the hle thilra phlak tak ani ole Middle East boina lama han lut le taila in biak tu malak na lian ta ka omme ka ne pon ta gang khan thole ni hian in biak na kalpui tumani thu media then khat te khan an tar langa media then khat ten an tar langa ni somni pani April ni somni pani hi in ka hai top ni Iran le US in ka hai top ni khania hemi ma hian in biak na man don em ti chu he thu kan bot chelai thleng hian confirm ala ni ri lo a chan chu tukin lama kan puan ang khan chuanin US le Iran palai te Islamabad in bele turan ni a US atangin JD Vance US Vice President le Trump Middle East palai Steve Witkoff te le Trump Mark Pager Krosner te US team kai hruai turan ni a Islamabad kal le turan ni ti te po kan puang to boka maro chu Iran lam hian Islamabad in biak na hian tel antum ngei ti engma an la puang chiang du lova he wang hian in biak na hi om ngei donem ti hi tuna he thu kan bot selai thleng hi chuan soi chian thei ala ni ri lovani chu tiang chuan in na bo ruak lian tak hi om me ka nia kan puan ta kang khan US chuan Iran longchol munan la dang chat me ka an dan cha chun jom zela wangin Iran lampo hianin
Hormuz Strait chu han hong zok ma selatuna chuanin ahma aya strict le zualin block an kalpui vele ta boka chutiang vel te chu ania in biakna om tur nen an boruak hi so sang viau mai chutianga boruak so sang takan nei mek lai chuan iwa chuan Iran long pakhat akapa a hreng ni in media ten an ron puang vele ta hei hi voin lama thuthar lian tak chu nia iwa sin Iran long zo munan bloka chumi ron chutlang tum ni nge yangai Iran long pakhat iwa sin an kapa an man bok ni soi ani Tehran chuan phubalak nge tiam zui ngal boka chutiang kara chuan in biakna tur hian ngai vena hlo khop mai US chuan cholni nimin lam khan Iran bungra phur long pakhat US Navy tena Iran long chol munan block chumi lam a ron kal chu kir turin an tia an awa mara chu kal lui ni US chuan an soya heavy wang hian an kap zui ni a puan ani an kan hu hian an man zui boka he thil thenga wanghen Iran a thin rim hle phuba kan la ngei don ani tin IRGC chuan thu chu an ron siam ngal rap mai hemi chana tan hian US le Israel ina tuna ceasefire an kalpui mek chu heng ram pan hi te hian an bo chi ani in ka hai US le Israel hian an bo chi ani phuba kan la don ani tin Iran chuan an thin rim jan ron phau langa he thil thleng hian in ka hai an ti top zia a phau lang chiang hle ani chu wangin heng ram hi rin turan ni lo engtika ama rin turan ni ngai lo in biak na lo om le tura po hian rin ngam man ni lo ani tin Iran chuan thu chu an siam zui ngal punta kang khan in ka hai hi April ni somni pani hian a top mai dona chutmi ani wang chuanin in dona chuak le thei mai ani wangin in biak na nei vat hi Pakistan lam hian an tumani an norna saviau mai boka Islamabad in biak na hi nei le turin Pakistan hian ro manna asiam puya chumi tur chuan US lam team te po anin ral ring viau to boka maro chu thuin chu an nei ania in rem theilo na sticking point engengamo an naya Iran nuclear power plant chungchang te tin Hormuz Strait and Col chungchang te le thil engengamo in rem lo na an nei Iran thil phut US inati hlotin theilo tur engengamo te po om ania in dona a Iran chan na zong zong a hlo na zong zong US surul tir Iran hian atum ani hei hi US tan chon thil theilo tlukani boka tin a rek na zong zong US na hlip vek tur ani ti te po a Iran rotna le thil phut zinga khana tel April ni somni pani aron her chuak dona in biak na fum fe nei lawa he in ka hai hun hi to pani chuan in dona chuak le ngal phut theidin munan ding mek ani Donald Trump chuan in ka hai po sei tum lo thu kar top lam khan lo soi to boka chutianga ni chuan Iran power plant an leipoi mo zong zong te kan chu chevek dona malte te in chumi hun chu an nai ta le ani tin Trump chuan a soi US lam chuan Iran longchol mun an dan cha chu hon an tum lo thu le khar chun zom zelani tur thu tukin lam kha chuan in news tan an puanga Iran chuan khovela oil supply tuipuya oil supply na kongpui mun nga a thena mun khat kal tlang na Hormuz Strait chu dan cha chun zom zelani tur thu an puang chun zom ve ngal boka US an kan longchol mun an block chung chu helai mun hi kan block ve don US in kan longchol mun an block awanga kan longte kan bungrop phurte an kal tlang theilo lai hian keni pon helai Hormuz Strait a hian turam longma kan kal tlang tir don big lo tin thu chua tharan siama kha India longte po an kapa an tolkir pha nge hania India le Iran in kara boruak an changde phat mana amai ro chu Iran lam ruai tu te khanin median ron ma chon ngal thuaya India nen hian kumsa nga zet in thian thatna nen kan local dun to he thil thenga wang hian kan in lei chi na chet pha lo tin Iran lam khan thupuan an ron nei ngala chu India ngai dan po ni in langa amai ro chu Iran palai India Iran ambassador kha India ho tu te khan an kova thil thleng chungchanga khan zona te an zot hial ani kha Donald Trump chuan a truth social platform kaltlangin thupuan ron naya US ina Iran longchol mun an block chu kalpui chun zom zelan tum thu an soyatin hemi ron sutlang tum Iran long pakhat chu US in an man thu Trump chu na ziak voin khan Iran flektar na bungro phur long pakhat tauska anti fit zakwa zeta sei aircraft carrier tluk zeta rit chu kan naval blockade paltlang tumin aron tola tolkir turin kan Navy tenanti maro chu aron tol zelo wangin ka ania warning shot ania warning nan ka ania
anua rian zui ani man zui ani ti in Trump chuan a ziak US Navy guided missile destroyer USS Spruance chuan Gulf of Oman tauska anlo dan thu hi news lama adar viau boka Gulf of Oman tauska Iran long an dan thu hi tarlan ani a malampan to lo turle tolkir turin US Navy te chuan an warninga maro chu long hi aron chet zelo wangin man anita ti in Trump chuan a soi chun zom he longa chuang Iran crew te hian Navy te thu soin ngai thadu lovani an tolkir du lova malaman ron pan zela amma kan lo soile kan lo puan lok to angin US blockade ron sut tlang tuma piang te chutiang chuan in an chunga malak na khong tak kan kalpui chun zom zel don ani ti chu US lam thu chuaka ni tuna chuan US Marine ten he Iran long hi an man meka an thun huaya US Marine te thun huaya ta meka ni ti in media ten an puang bok tauska hei hi Iran long tuna US in an man mek hi ania US Treasury Shrek nan huaya tuna hian meka ni a chan chu amma adan lawa thil lo ti to te wangin he long hi US kuta omani long hi kan check kwala athil phur zong zong te po kan hmu'a kan reng meka ni ti in US media te chuan US Navy te malak nan puang bok Iran Top Joint Military Command Khatam al-Anbiya chuan US chu indona a inka hai dan bo chetu ni kan inka hai bo chet na chiang tak ti lan na hi ani ti na soya state media ten an komna Khatam al-Anbiya chuanin helong hi China atanga Iran pantur Iran long ani thu atar lang bokani China hi Iran oil gas leina satu ni a Iran oil lei tamber tu chu China ani meka China atanga Iran long ron kir tur Iran pantur ania hei hi Iran akir tur hian Iran pot paltlang nge nga ya chu US paiten an dang chat box ya hetiang thil hi athleng ta hani Islamic Republic of Iran chuan US pain US Navy ten ral thuam manga hetianga bungro phurlong an ma chon ta mai chu hre thiam haran ti thuan soi chanlet nan na takkal pui ani nge don thu puangin hei hi chanlet lovin kan en liam mai don lovani anti America sipai te chuan US Navy missile destroyer ina Iran bungro phurlong aka apply footage anti chuaka Iran long chu warning an pe tolkir turin anti maro chu hei hi auk saklova malama pan zela hi wang hian warning nanan kapa an manzui tabok American destroyer hian Iran khopui pakhat Bandar Abbas lampan tur Arabian tuipui marlam apal tlang don lain MV tauska anti not som pasari achaka tuipui tol mek chu US blockade sutlang lo turin an lo vova maro chu uk saklo wangin hetiang hian US destroyer ta hian cha chuaka he Iran long hi man hanita ni US Central Command in thu chuan siam dan chuan he Iran long hi darka rukbor vel zet vau khana pe kani hanti US blockade sutlang tur hianin blockade bula hian he long hi atol kwal review ni asoyani a darka rukbor vel zet US Navy te chuan ron paltang lo turin an warning ni asoyani bok USS destroyer Spruance chuan long engine ti thi turle in ti thilawani chuan tolkir ro ti in an aw ni asoyani US missile destroyer hian Iran bungro phurlong US blockade lamakal mek ti top tur hian antlan hual nia soyani boka atlan luizela wangin destroyer hianin MK45 gun manginan kapa hesilai mu hi inches nga zeta sayang chi kha ania helong engine room chu akap chia akap tlang nia soyani bok 31st Marine Expeditionary Unit US payatangin US Marine te chuan blockade paltlang tum Iran long chu an kuta thu CENTCOM chuan an tarlang hani US Central Command CENTCOM chuan Iran long hian tum reng wangin blockade paltlang atum ni in an pu bok Strait of Hormuz chungchang apo hian boruak a so sang viau mai France long company pakhat CMA CGM long anti chu Hormuz Strait paltlang atum lai mekin IRGC Iran sipaiten an notkir nia soyani boka warning nan kap boka amaro chu chetna lian tham he France long hian atok lem lo hlo ani Donald Trump chuan Iran hian France long mai ba ka British long po Hormuz Strait paltlang tum akap ni ina soibok April ni som pared khan France flag tarna container long CMA CGM Everglade anti chu
Hormuz Strait paltlang tumin Oman tuipuya hian a tola hei hi Iran Navy te chuan an zui an kap nia soi ani chuti lai chuan British sipai te chuan Hormuz Strait le Gulf bial boruak omdan chu a harsa hle a khir hle ni in an soya boruak ralmuang lo hle a so sang hle ni in an soi UK lampo hian an longin bei a to thule chu ngun taka an thi thlai mek thu an puang zui bok ani hetianga buena innor ton na mek lai hian oil man po a ron sang chhole ta dewa Chicago Mercantile Exchange red po atlan hiama US crude oil man hi 6.4% zetin a sang chawa barrel khat dollar somret pasari point pakwa bial ani International Standard Brent crude oil man chu za apanga point pariat zetin a sanga barrel khata dollar sumko panga point paruk pali ani ni somni chung indo laya oil crude oil man sang ai kha chuanin alazi om ta thau ani North Korea Kim Jong Un chuanin ral thuam lo tes ve ul reng mai boka South Korea nen an tual thu an kar thu an chede reng mai bok nen North Korea Kim Jong Un chuan cluster munition en chin ya soyeni cluster munition hi tun Gulf Indona po khanin Iran Israel khan mang angin anin pu ton ve ne kha Iran phaichon ballistic missile zali somnga borvel chuang manga Israel beina khanin tamtham taka cluster munition warhead ka mang nia soyani a ponchin tak angin cluster munition hi ka thlak maya harsa a target big omlo in chutiang chona puak dar ur mai thina nia bomte nauti takte te in phu dar chuai mai ke em sombiala te po in phu dar thainia soyani a atlak van duai ang top mai chutianga thok chi chuni wangin a hlom bi karap thlau viawani then khat chu bedroom ate mutpin dan mai ba ka chauka le sitting room ate an tla a an puak mai ta thina tin an huana te agriculture land lo nei na mun rama te an tla a tin mi puipun khom na te clear ran nei la ve chu tianga puak chi ani wang chuan a hlom bik viau a puak lo atlol hi enga mazat om tura ngai ani sa boka kum tam tak nu a puak le thei hei hi hlom na chan pakhat ani boka hei hi indona man rem ti lo ram enga mazat hian oma thuthlung po an ziak nge ani US Israel le Iran kha chutiang manglo tura thuthlung ziak zinga khan an tel lova North Korea po hi tel lem lo indona muala man phal lo ani na chung hian in man hani zau thawa Russia Ukraine indona po hian man an inwal to bokani North Korea chuan chutiang ral thuam chu an en chin ul mai North Korea ho tu pa Kim Jong Un hian alal thuthleng lua tur hian a fanu hi a chei bol chho viau ni te pona hriata ral thuam test lai te po en pui fo to mai North Korea chuanin tun thla chunga avoi hina tan cluster bomb warhead mang ballistic missile aka chhuat thu soin US le South Korea ram chunga hetiang ral thuam man theina turani ti in North Korea lam chuan thu chu an siam North Official Korean Central News Agency report in ataran danin cholni ka North Korea marlam tuipui kama North Korea hian ballistic missile cluster munition mang thei chi an kap chuak ni in an puang KCNA thalaka chuan North Korea hroi tu Kim Jong Un le afanu tleirol ve to leather jacket dum ha in helai ral thu man test lai hi an vil ni in alanga chu video footage salan dana nia tuipui kama projectile thlok chok lai en lai ti lan ani North Korea hian a ma in cluster bomb warhead hi an lo en chin to a maro chu tun haya cluster munition warhead ane hi upgrade ni a soyani a chu a that zia le a chak zia khovel thriat aron pholan hi kima hian a du ve ni in alang boka a chak zia tarlan nan hei hi a mang nia ngai ani bok ramsom ni chuang in cluster munition man hian khap mek ania international treaty a zia ania mase heng zinga North Korea Iran Israel United States te an tel lo ani kha tuna North Korea ina an ka chua hi surface to surface Hwasong 11 RA ballistic missile panga nia soyani hi hian en chin vekani tuna missile en chin hi island pakhatan target tira lotling taka en chin ani thu Korea lam chuan an puang bokani tun thatir lam kha North Korea chuan Hwasong 11 KA surface to surface ballistic missile chu cluster warhead mangin an lo en chin to boka hector ruk point panga pasari borvel chu trin zong chuan trin som paruka tanga som pasari mun chumi bial chunga chuan target
he class ammunition hi per darnia soyani bok ole kha ti china khan kan handu tok le photanga US Iran in biak na kalpui tur tia kan puan kha hei tuna he thu kan bot chela thleng hi chuan Iran hian in biak na hian akal ngei don ti fin fian engma ala nei lova thu puan ala nei lova ni ala chiang lo viau mai chu tianga thil thlen mek lai chuanin April ni somni pan hi in ka ha US le Iran in ka hai to phun kha alo ni to bok sinan an boruak hi awung chho meka chuti line tuipuya US Navy ten Iran longan lo man boka Iran in Hormuz Strait paltlang tum longte akap bok chutiang boruak tang takara chuan helai bial hi halo mekani thilian tham tak thleng thut thai renga nia chuwangin he channel kaltlang hianin lo ngai chang zel don nia tu tok le photang